Ja sam Lara Kapriš, imam 10 godina. Zovem se Naum, prezivam se Delić, imam 9 godina. 3, 2, 1, sad! Brzo! Brzo onu kutiju, brzo na onu kutiju. 10 sekundi. Ajmo, Naume. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bravo, Naume. Bravo! Krećem u 5. razred, imat ću mnogo više časova i uzbudljiva mi je. Ja sam najviše htio da uzmem ranac i uspio sam. Podelit ću sa moje 3 brata.